Pustila si me da umrem. Nisam imala izbora. Nisi imala izbora. Što radiš ti ovdje? Nešto sam odlučila. Ma daj, a to je? Prijavit ću nesreću policiji. I reći ću da je Marta Novak bila sa mnom u autu. I da je ta ista Marta Novak da me ostavila da umrem u gorućem autu. Bravo. I niko ti neće vjerovat. Jesi sigurna u to? Jesam. Nemaš nikakvih dokaza da sam bila s tobom u autu. Nesreća se dogodila u potpunoj zabiti. Niko nas nije vidio skupa, prema tome možeš pričati što god hoćeš, jer